खुरुमजरी ISTV की पाव मियंग दाबिरी पुनमपु तरामना ओक्सरी हाजी फाबा के मरुएबा पावजा वर्ल्ड डिसेबल डे के थरम ngasi मणिपुर सुपाक सना पांगथोनखरे पाव संदोन पिजरी वर्ल्ड डिसेबल डे के थरम सर्व शिक्षा अभियान डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस इम्फाल वेस्ट 1 सिंधुना खोयाटोंग पुखरी असोबा मापाद लाइबा ZDO ऑफिस पांगथोखरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट डे Promise of Technology Hyber Team the Pangto Kiba Thormas the Imphal West DC K Radha Kumar Education SK Director L Pravin Susaruyaki CBS Oikeba DC K Radha Kumar na Lebak Ama Amasung Kunai Ama Sakot Pada Nupa Masunupi Puna Sakot Pa Tangai Fadaba Adu Hauzikti Malim Get Hakta Soinaba Ama Orabasu Makoina Loriba Taudang Kangduna Makoi Basu Matamga Sana Bamong da Sakona Honori Ngasi di Hiram Kayada Makoina Tawang Ambagi Kudam Adu Ulaktuna Madu Sakangba Oina Sarkana Makoigi Akana State Reservation Piduna Honori Bani Haiki. However, mistake and make fight over time, my own children, Mahara, Java, Mandi, sustainable development in a large section of these people. The Queen Barclay, but different persons. You got blood check in another way. The Queen all around development, sustainable development idea for a good Manipur Biodiversity Board Sindana Mamanga Gisanabi Layang Satari Bamasung Ata stakeholders in Oiba Nimit Umi Chatagadaba Village Botanist course Nasidagi, Luang Samam the Labour Manipur Forest Training School the Hokrai. How the Puget from the Principal Chief Conservator Forest Bala Prasad, Chief Conservator of Forest L Gopal, Manipur Biodiversity Board key member Dr. Kaizalian Amasung FRL IST Bangalore ki advisor Dr. K Haridas Susaruyaki Lambda Masjid Makal Kayagi Mana Masing na Hidak when Sidin Naduna Yelong Nidiki Lakri Adabu live activity Aikwen Polam Sing Asi Kang Natagana Kangdana Pambay Kayasin Naduna Mangan Kibaya Bagi Fiam da Labigi Matakta Kaya Ama Mankre Aikwe Isa na Bha Pabagalwena na Housing Level Sing Yokar Pagalwena Matiksana documentation Togana Tungi Mirol get the Mak Tamhona Bohonasi Pongdonaki Chief Guest Oikipa Bala Prasana Lambda Masjid India Biodiversity Gi Hotspot Zone Ama Oizerabasu Hana Panglamba Kanara Mana Masing Kriba Asri Aikwen of Kangba Watpa Amasung, Tausa Dabana Toan Bani, Housing so Makal Kaya Mankiba Yabagi Fiam that lady, Gos Asina, Biodiversity in a Piriba, Kanaba Amasung Maru Adu Kangba Galwena, Masibo Yokat Pada Puna Saru Yaminasi High K. In biodiversity field, we have India 4 biodiversity, and Manipur also had huge strength. We have 2 hotspots out of 4 in India. And this is a very important thing which Manipur Biodiversity Board has been doing. Yesterday I was reviewing the performance of Manipur Biodiversity Board, and I am very happy to see that they have constituted BMC in Biodiversity Management Committee in 49 BMC constituted, and out of that they have prepared 10 people biodiversity registers. Sahi lising anigi mamang digi puwari ko sagon adon lereklaba Manipur Pandit loisam boleba kimapi mapa websing na umanglay amadi Pandit loising matangda lebak irang thona basinbi gano haina Manipur Pandit loising serol amana hairi siri gobendaji bilgi wa kana bada umanglay amadi Pandit loising gi wa fam pusilakliba asi handu mamangai ningtau palingai matamdasu awa anaga saina piduna orpa yaba nahet piba yaba matungda ngasi maksu paliba Layang Mapuna Loisang Sibu, Kangkong Sainaba, Tambigatori Hangli, Mari Lenataba, Laifamsu, Toktaba, Lining Masatsu, Manadaba Siri Gobendazi, Bota Puna, Subnam Namsinduna, Tamjin Bagi Mahuta, Democracy Satpalebak, Ama, when Manipur Pandilosing, Maning Makatam, the Hingzabang, Amnaba Tongan, Authority, Weber Board, Amana Tragana, Mapam Zana, Tambiba Yabamapam, Amakak, Nasigi Langa Mapuna, Atuba Matamda, Sinbiduna, Tambiu, Levaka Sanabigi, Oiba, Wafam, the Rasinti, Tawasina, Kutaba Matamda, Manglam Satki, Sandarol, Nana Rasniti Tobiu, Pressure Toba Kambuna, Pressure Kambu, Wena Lebiu, Sanabida Kut, Tavirakanu, Leva Kangkong Saigani, Hairi. Niyam lana government ke principal hapayaw na tonga madabi kaya tandula ngasi All Manipur Government College Lecture Association ye oza singna DM College of Arts ki geta wakami from Pamkray Association na sigi makadala ba DM College of Arts DM College of Commerce DM College of Science DMC Lecture Education amadi GP College ki oza singna pullaga semba association na sina sinduna pangtopa wakami from adu the college mga asigi oza singa sarup yaki Association Secretary General Dr. K. Indramani na Fongdorokpada Government College Kuningarom Laiba Asida College Ahum ke Principal Ahum Niyam ke Wamada Hablok Liba Asi Kudak Tahandok Piyo API ke Machung Inamatik Saba Principal Hapiyo GPF Loktopada Matam Yamasang Liba Asi Numit Mga Trani ke Manung Daloktopa Yana Buhona Biyo Haibana Simba Wafong Kaya Tabak Tak Ontok Pinanaba
wakat mi from asi pangthokpani haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯄꯤꯁꯟꯖꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ 15 ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯍꯨꯝꯕ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯞꯆꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯍꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯧꯅ ꯔꯤꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ Thawbal district ki Kaksing block ki manung sanna leiba Sarian amasung Sero Gram Panchayat singda MGN RGS ke tarahum direct suba Finance Commission amasung Compensation and Assignment of Local Body and Panchayati Raj Institute study sing tarahum metra gamari gi makada paikal leba thabak sing SDO Thaunazam Sarin Janalu sing ba official sing atuna yangsin kai hairi Your Friends Digital Film Audio Recording Studio gi ahanba Manipuri Digital Film singnaba sayol gi yafa thongi tarab ngosi singzamai bayang mamlai kai da leiba samura latpam manto da pangthokre taram adu da YCam San Image Channel gi editor S Rajan MPCC gi Vice President YCom Sanjana Singba miye kana sarup yaki film asigi story na Dinesh ni production or Rajan amadi director na L Prakash de Image Channel gi editor L S Rajan na Manipur da sai amada film Humdagi matakta putoi adubu quality level film kaya yamna yawbagi haibasidi nenaningai oi haiki loishalakpada marueba pau amukhana World Disabled Day ke thoram ngasi Manipur su pak sana pangthokna krai Haji fabgi oina ISTV na pizza pau matang ngasi da loizare ayen ma anoba pau single loina na miku kharagi matungda amukhana phangbigani